Hello, APR fans. My name is Ojo Olorunleke, Nigerian Super Eagles goalkeeper from Nigeria. Hope to be in Rwanda soon. Cheers. Yes, rero nkuko mumaze kumwiyumvira uyu akabara umuzamu mushya urimo uraza yerekeza hano mu Rwanda akaba bivuga ko ashobora kuba yasinya amasezerano n'ikipe ya APR FC. Ngiye kuza twinjire muri kuri detail turebere hamwe amakipe yagiye acamo ndetse n'ibindi bimuvugwaho nicyo ashobora kuba yaza gufasha ikipe ya APR FC mu buryo bwo kwitegura imikino nyafrika y'umwaka utandetse no kuba yareba niba yabafasha mu kuba bakwitwara neza hano imbere mu Rwanda haba mu gikombe cy'amahoro ekipe ya APR FC irimo izitabira ndetse no kuri champion y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda. Ni byinshi turi buganireho kuri uyu musore, gusa nanone icyo usabwa n'ubundi manzurebe neza niba waramaze kuba wakora subscribe, ubundi tujye dukomeza kugenda tubana neza gatanu kuri kagenzi kako. Niba ari ubwa mbere tubanye wibuke no kuba wakora kunzogera ngo ikaze. Rero uyu musore ni umusore w'umunya Nigeria, akaba yitwa Olorunuke Oluwasegu Ojo. Akaba ari umusore wavukiye mu gihugu cya Nigeria, akaba yaravukiye mu mujyi witwa Kigi State, ni umwe mu mijyi igize Nigeria. Akaba yaravutse ku itariki 17 z'ukwezi kwa munani muri 1995, akaba afite imyaka igera kuri 30, akaba akina mu izamu. Uyu ni umusore wagize kariyeri iremereye, yagiye aca mu makipe agiye azwi. Ni umwe mu masore wagerageje guca mu makipe arimo nka Inyimba, agaca muri ekipe ya El Melek, ingirimo irakina hano i Kigali mu Rwanda. Gusa aho yagiye aca turaza kubinyuramo neza gatanu kuri kagenzi kako. Uyu musore reka tumanze turebere kuri kariyeri. Uyu musore duhereye mu makipe y'abakuru cyangwa se mu makipe abazwi, yahereye muri ekipe yitwa Jiwa mu mwaka wa 2023. Imufasha kuba yagira mu ikipe nkuru, imufasha kuba yakwinjira muri Premier League cyangwa se muri champion y'ikiciro cya mbere mu gihugu cya Nigeria. Ibi ngibi byamufashe guhita yacivinga cyangwa se guhita agira muri ekipe ya Nigeria, ahita anagaragara muri ekipe ubwo ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2014. Uyu musore yahise ajya muri ekipe ya Okwa United yo mu gihugu cya Nigeria, ubwo naho yahise avamo yerekeza muri ekipe ya ubwo ari muri ekipe ya Okwa United yaje kuba atsindira igikombe cya Nigeria Federation Cup cyangwa se nk'igikombe cy'amahoro, afashe iyo kipe kuba yagitwara. Yaje guhembwa nka MVP ndetse aba umuzamu mwiza wirushanwa, ubwo aho ngaho muri champion mu mwaka wa 2019 aza kujya muri ekipe yitwa Sunshine Star, nayo ni ekipe muri Nigeria. Nyuma y'ibyo ngibyo byose, nyuma y'iyo sezo, uyu musore ari muri iyo ekipe yaje guhita amara umwaka wose ahita atandukana n'iyo kipe ajya muri Abian Warriors ku itariki 14 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2020. Yaje kuyivamo ajya muri ekipe ya Inyimba, nyuma nabwo aza kuyivamo afasha ekipe ya Nigeria, ahita ajya muri ekipe ya Nigeria y'abakuru muri sezo ya 2023-2025. Yahamagarwa muri ekipe nkuru ya Nigeria The Super Eagles ku itariki 3 z'ukwezi kwa munani 2023, nibwo yaje kuva muri ekipe ya Inyimba ari nka kapiteni, aza kuba yakwerekeza muri ekipe ya El Melek. Ubwo amakipe yacemo mwaka wa 2020 mwaka wa 2013 mwaka wa 2014 yari muri ekipe ya Jiwas mu gihugu cya Nigeria. Mwaka wa 2014 kugeza mu mwaka wa 2017 aza kujya muri ekipe yitwa Kano Pillars. Ubwo na amakipe yacemo y'abakiri bato, atangira kujya mu makipe y'abakuze muri senior careers mu mwaka wa 2017-2019 muri Aqua United. Avamo mu mwaka wa 2020 yerekeza muri ekipe ya Sunshine Stars. Iyo ngiyo nayo yamazeyo umwaka umwe, ahita yerekeza muri ekipe yitwa Abias Warriors, aribwo yavuyemo yerekeza muri Enyimba ndetse aheruka muri ekipe ya El Melek mu kwezi kwa gatandatu mwaka dusoje wa 2025. Ni umusore wagerageze kugenda yitabira amarushanwa amwe n'amwe yo ku rwego mpuzamahanga. Ku mwaka wa
yaje guhamagarwa muri ekipe y'abatarengeje imyaka 20, anitwara neza mu mwaka w'ibihumbi 2015, aza kwitwara neza yongera guhamagarwa muri under 20 ya Nigeria, ndetse aza guhamagarwa yari ari muri ekipe ya Nigeria yakinye n'ikipe ya Atletico Madrid mu buryo bwo kwitegura igikombe mu mwaka w'ibihumbi 2022. Ikipe yaje kugaragara muri ekipe nkuru mu gikombe cya Afrika mu mwaka w'ibihumbi 2023, ari umuzamu wa gatatu muri ekipe y'igihugu ya Nigeria the Super Eagles, ikipe ya mbere, ikipe y'igihugu ya Nigeria. Akaba ari umusore kabisa w'imyaka 30, akaba yarashatse ndetse akaba afite umugore umwe muri rusange. Urukumva neza ko ari umukinyi ukomeye, umukinyi wagerageje kugenda aca mu makipe agiye atandukanye azwi, ushobora kuba wajya kuri internet ukaba wamureba. Ni umuzamu wari umaze igihe kingana n'amezi 6 adakina kubera ko yari yarasozanyije amasezerano n'ikipe ya El Merreikh iri gukina hano mu Rwanda. Ni umunyezamu bivuga ko ashobora guhita atangira imyitozo, ndetse akaba ashobora no kuba ahita agera hano i Kigali mu Rwanda vuba, agahita atangira imyitozo na bagenzi be. Nkuko mwabyumvire muri video natangije hano, yatangiye avuga yuko ashobora kuza hano, arimo araza hano i Kigali mu Rwanda, dushobora kuza kumubona vuba. Ni nyuma yuko muri ekipe ya APR FC hari amaze igihe havugwa yuko ibibazo by'umuzamu bikomeje kugenda bizamuka, kandi ikipe ya APR FC ntabwo yari yizera Confederation cyangwa kuba yasohoka muri Confederation ngo ibe yatwara igikombe cy'amahoro cyangwa se ngo ibe yatwara shampiyona, kuko ikipe ya APR FC kuba yaratsinzwe umukino wa Bugesera, ejo igatsindwa umukino wa Al Hilal, ikipe ya APR FC ikaba ishaka kuzasoza urutonde rwa shampiyona aya makipe yo muri Sudani iyo ari imbere. Abenshi bagiye bavuga yuko ikipe ya APR FC kuba yaragiye itakaza ahandi hose isigaye ikina neza, isigaye hanahana rumwe ubona ko abakinnyi hagati ubwabo bamaze kumenyerana, ariko ngo ikintu cyitwa umuzamu cyo ikipe ya APR FC yo yari imaze igihe kirwaye. Murabyibuka no kuri finale y'igikombe cy'ubutwari, abenshi banenze Pierre cyane, by'umwihariko ku gitego yatsinzwe ko ataragize communication n'umudefanseri we Yunus, ndetse no kuba Pierre ataragerageje gukuramo byibuze penalty imwe, kuko yakuramo penalty imwe izindi bakazitsinda, hari aho bari gutwara igikombe. Ibi ngibi bigahita bikwereka ko ikipe ya APR FC ikintu cyitwa abazamu ntabwo irabarwaye cyane. None tukajya kuri match y'ejo batsinzwemo n'ikipe ya Al Hilal ibitego 2-0. Abenshi baravuze ati niba ufite umuzamu nka Pierre, noneho wajya kuretusha cyangwa se mushyire mu ndi muzamu ukazana umuzamu wa gatatu. Ibi ngibi bikwereka ko haba ruhamya nkiko iva ufatwa nk'umuzamu wa kabiri atari kuri level umutoza w'abazamu yaramurebye akavuga ati wapi, bakaza gushyiramo umuzamu witwa Adolphe waherukaga mu mikino yo kwitegura atari no na mbere y'inkera y'abahizi, kuko yaherukaga mu mikino bakinisha Rongi wabahuzaga n'ikipe ya Gorilla. Murabyukana umukino warangiye ari igitego 1-1. Ingi bitabikwereka ko ukuntu ikipe irwaye ikintu cyitwa izamu. Uyu ni umuzamu bazanye kare batarindiriye ko bashobora kuzategereza ngo abanze yadapte, abanze ashake ubundi buryo, ngo abanze amenyere ikibuga, abanze amenyere ikirere, no, kuko barashaka gutwara igikombe, noneho uyu muzamu akazabafasha no mu mikino nyafrika. Ibi ngibi nibyo twasabaga, kuzana umuzamu ushobora kuba yagufasha mu mikino nyafrika, umuzamu ufite experience, umuzamu imyaka 30, umuzamu buri mukuru, umuzamu udashobora kuba yazana ikintu nakwitwa cyo kuzana uburangazi mu kibuga, kuko no muzamu bukuze cyane, no muzamu umenyere, yaciye mu makipe nka za Inyimba, yaciye mu makipe nka za El Merreikh. Nubwo El Merreikh umwaka ushize yari mu matsinda ya CAF Confederation Cup, n'amakipe ahoramo, n'amakipe ashobora kuba yakwereka ibyo ashoboye ku ruhande nyafrika, ndetse n'umuzamu nawe akaba yagufasha. N'umuzamu ufite experience kuko yagiye aba kapiteni w'amakipe agiye atandukanye, ndetse ahamagarwa yakinye no mu gikombe cya Afrika cya 2023. Ibi ngibi bikwereka ko ari umuzamu ukomeye, ari umuzamu ushobora kuba yafasha ikipe yawe kuba mwagera kure muri rusange. Nubwo afite imyaka iri hejuru cyane, ariko nanone ntabwo ari umuzamu twahita turimira hitaka ngo nta kintu kinini cyangwa se gishoboka ashobora kuzafasha muri ikipe ya APR FC, kuko nundi ntekeza ko abazamu basanzwe muri ikipe ya APR FC ni abazamu arusha, haba ikintu cyitwa kariyeri cyangwa se ikintu navuga experience,
ndetse no Pierre bavuga wagerageje gufata muri equipe ya APR FC, nekeza ko kuri nge n'umuzamu wa kabiri mwiza ushobora kuba mwiza cyane. Reka ngushimire, nshimire twabanye muri iki kiganiro n'ubundi andi makuru ndetse n'izindi update zaba zigenda zikugeraho neza 5 kuri 5, ntandi uzajya uzisanga usibye hano kuri The Sport Move. Andi makuru ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye nahangaha tuzajya ubisanga haba mu Rwanda ndetse no ku mugabane w'Urayi, ducacamba za La Liga ndetse na za Premier League hose muri rusange. Reka ngushimire, nshimire wewe twabanye muri iki kiganiro, nshimire wewe maze kuba wakora subscribe kuri umuntu w'ingenzi cyane, ndetse nawe utarayikora ko wayikora nonaha, ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Njye umva Nebo Fabrice in The Sport Move. Ciao ciao.